की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. UMDC Jagamo Sunram constituency uba Alvin Saukmi Hakasautri Urisau Arajar Posau Udalit ban Iminsi Migi Dikot Jangki Lightly Gishnat Trekam Jak Hasi Students Union Bekintop Yakasau Simper Circle Kabarat Border Area Circle Bakalau Bak Border Area Circle Kebelawan Turu Shenong Bak Shillong Ban Penlong Yakajing Shong Kelain Mongor Hamaran Malki Kumshi Benta Ban Penjur Yakajing Dawa Negasorka Jela Bakan Kintir Syarikadan Civil Subdivision Yakamo Sunam Community and Rural Development Block Habakaran hagani gajing alang kebelingkot uba Alvin Ulong baka sarkar kalathau ya komiti benpet nak benta gajing dawa ya civil subdivision rena kalyang jangi pat ba jangisnang mausen ram borok kowe ki kwa ya sarkar bukan penmenano ya gajing I civil subdivision ya mausen ram ambanju examen sa nak we usnam sha wepan civil subdivision hagani kapor naspau napenpau gaji dokumen nak kalyang gajonga ya kapa pishim ya kani gajing kli na kalian gajongpi ki kon samla wapinwan na ki lunti ki bachingai wapinwan hadu hangni hasor Shillong man pensno sisa ya kata gajing dawa gajongpi kani gajing dawa gajongpi gamdai gabathmai kani gajing dawa gajongpi ngangai lada ki phokli kisnam Amday tang na kalian kajongpi Henry kat bawan kinong nikmat nakapor sa kapor Hakamos Ram Constituency Kijulit banpensno siya kasorkar banpenkiw no na ka-CNRD block siya ka-civil subdivision Henry nasno nakapor sa kapor kata kajinggawa kajongpi par kajongi kasulit na ikay nakanmao hakini kikatiyak snam na kalian juga kenuhon sek halang ki paper hagapor padang long iba HM sampliang ko mali mga ko MDC yele berkendo you chief minister berpersno ya kata ki jingdawa ki paper bat ka civil subdivision ru gila po ya kani kamat hakmat Henry adu menta kani kamat ngasno garang sa tunjuk si tunjuk But lamtip na kadaw ayu ba tang ya ka Mausram constituency ni siya even nangit ba gani kaday ka political will jong ka sarkar hidapet ya ki criteria nila biang lot nadong sadong but nangit kaday stang ha ka political will jong ka sarkar But si kulong Kamos Ram CNRD block Nilala berpentintil Daya Kamokruat Badrat Badaya Karanikor constituency Kabarotang Artligi constituency ru La Banai district Kamairang Mauthar Rasan Badotang Artligi constituency Lala Banai district Kini baro Kanitang ka political will Jong ka sorka Bat mentaru Nangit Bada ka sorkar kamon Kala Berpenkentil Henry Ni dongkam Berpenkenmau Si penkenmau yang yaki Ya kita kicing dawa kijongi Bat Nasubak panong kawai Yuki kikon samla Jong kadong katay Nalong ubakloy Bandit ringkat lang batni Tapi dongkam menjelit Banpen mau yang sasisin ya ke sorkar ya kata kajing dawa kajongi kadong katahin kajongi kibaduk kibasuk sisa kimajinge haki babon kiliang namar ba kajing jingai juga surok bat kajing sneu juga surok juga kadong katahin nganget ya habang ngila berpenkentiu nagasian RD block siya ka civil subdivision kan wanra kajing mentoy bar kajing sup namenta kibaduk namenta kibarit kibaria ha kadong katay kajongi nga barokoi nganget ba kani ka kinti ka pamenta ka sarkar
kan sengap ia kajing dawa kajungi but natip ru ba ka sarkar kala thau ni kani ka komiti kawan examine Henry kini ka kenti ka pemerintah wa wi ngis ko ba ngim dongkam su ia kata ka bagian examine ngi dongkam ya kata ka political will ke jongki ba ki penkentiu no na ka CNRD block sa ka civil subdivision uba ma ke jinge kumapihi ki bahayeng bahasem ki jonga ki para marjan ki jonga bat kham tap e ki nong song song jaga bosram konstitusi barokawai ki ma de ka jinge lawan hamne bat pensno dia kata ka jinge dei tangkum muka UMDC jong ka dong ka than hanrei kum uwei ni ki nong song song joka bosram konstitusi ubaya mat ye ka jinge kumapihi te namar kata kon samla kumamong ipi mene nalong ubakloy banyak don ringkat lang baki pikwaru ale nginyalay lang sa sisin nginyalay banyak kendo banginya kendo yung chief minister banginya penken mau biang bat ngimbu ya kata kajing dawa kajungi akhwat